u subotu je zadušni dan, očekuju nas gužve i uvek ćemo onako da vam preporučimo da koristite javni gradski prevoz, tim pre što neće biti kiše, sudeći po prognozi meteorologa. Danas možda mala verovatnoća da zarosi kiša u Nišu, ali sutra i prekosutra lepo vreme i to je prilika da se kamo ne opterećujemo činjenicom gde ćemo da parkiramo, da li će neko da nam ošteti parkiran automobil, da li će da nađemo uopšte mesto. Kao što znate, Direkcija za javni gradski prevoz svake godine, 4 puta godišnje za zadušni dan organizuje vanredno stanje, vanredne polaske za tu liniju. Zato tu Mile Milić iz Direkcije za javni gradski prevoz koji će nam detaljno o tome. Dobro jutro, gospodine Miliću, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da li se praksa nastavlja na 6 minuta autobusi? Na 7, tako je. Dakle, kao i uvek kada su zadušnice u pitanju, otvara se vanredna linija, takozvana linija 8L, koja ide od Trga kralja Aleksandra do Novog groblja. Na toj liniji saobraća 6 vozila sa intervalom od 7 minuta. Pored toga, redovna linija koja saobraća do Novog groblja vozi u tom periodu do 14 sati, vozi po redu vožnje za radni dan sa 4 vozila na radu, tako da će biti dovoljno kapaciteta da preveze sve zainteresovane do Novog groblja. To je linija koja? Ajde da kažemo iz one koji ne koriste. To je linija Gabrovačka reka, Novo groblje. Gabrovačka reka, Novo groblje. Tako, to je redovna linija koja ide do Novog groblja, ona subotom radi sa 3 vozila. Mi smo predložili Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj da za ove zadušnice radi sa 4 vozila. Pored toga, kažem, još jedna lokalna linija 8 od Trga kralja Aleksandra do Novog groblja. Trebalo bi da bude dovoljno kapaciteta. Angažovali smo parking servis da na platovu, odnosno na parkingu ispred... Gde se okreću autobusi, da se ne pravi gužva. Tako je, tu smo imali ogromnih problema u ranijih godina, pa smo sada angažovali parking servis da postavi vertikalnu signalizaciju. Biće tamo 2 njihova zaposlena koja će pomagati manevrisanju i parkiranju autobusa. Biće obeležena parking mesta, tako da očekujemo bolju organizaciju nego ranijih godina. Takođe smo kontaktirali saobraćajnu inspekciju i komunalnu policiju da bi regulisali ove divlje prevoznike, divlje taksiste koji obavljaju prevoz ka Novom groblju i time remete odvijanje javnog prevoza, tako da se nadam da će sve proći u najboljem redu. Kažete divlje taksiste, naravno taksiste koji su registrovani, koji su legalni, svakako i to je za njih, kažemo, posao, ali kada kažemo divlje, to je oni koji bez firme, bez ničega, samo okače tablicu taksi i prevoze. Na to mislite? Imali smo tih slučajeva da takozvani divlji taksisti, odnosno neki prevoznici koji po zakonu nemaju pravo da organizuju linijski prevoz, prevoze ljude, naplaćuju neki određeni iznos, pa i ovi registrovani taksisti naplaćuju neki paušalni iznos bez uključivanja taksimetra, tako da i to nije u skladu sa propisima. Komunalna policija i saobraćajna inspekcija će kontrolisati i to kako bi se jednostavno sve odvijelo onako kako zakon nalaže i kako gradske odluke nalažu, a sve u korist korisnika javnog prevoza i korisnika, odnosno ljudi koji žele da toga dana izađu na grob. Znam bila ta priča, dakle to smo rezimirali, dragi prijatelji, već znate, čuli ste, biće na 7 minuta autobusa do Novog groblja, polaze sa Trga kralja Aleksandra do Novog groblja. To je jedna linija, druga Gabrovačka reka, Novo groblje. Sad sam želeo jednu drugu temu da otvorim, ali kao i što je od običaja, gospodine Miliću, daćemo prvenstvo našim gledalcima. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Zviko, poštovanje, Bragović na telefonu. Pozdrav tebi i tvom gostu. Zahvaljujem. Pa evo, ja sam više puta apelovao na gradski prevoz da se otvori linija Donja Vrezina, Novo groblje, barem kad je zadušnica u pitanju, jer jedna porodica koja ide gore na groblju treba toga dana da odvoji 500 dinara najmanje za prevoz, naime da menja 2 linije, a to je da se ide dole do trga, pa onda od trga da se ide do groblja, pa nazad do trga, pa od trga do groblja i da pođu samo 2 člana, to treba na primjer 400 i kusur dinara samo za prevoz. A nije mi njima bilo teško da jednog dana, a to je završnica kad je u pitanju, jer mnogo ljudi sahranjeno iz ovog dela grada gore na Novom groblju, a mora da koriste ta 2 prevoza. Zahvaljujem, gospodine Blagoviću. Znamo da je dobar deo Durlanaca se sahranjuje
dobro sahranjen na Vrežinskom groblju, međutim, ko što reče, i Pantelejaca i Durlanaca. Pa kako mi se sad čini, gospodine Miliću, to onako tehnički ne bi bio veliki problem. Znači, umesto na okretnicu, taj autobus produžiš 1,5 kilometra do Novog groblja i vraća se za Donju Vrežinu. Da li je to tako jednostavno iz vašeg ugla, kao što se meni sad čini? Pa to deluje jednostavno, ali zaista nije zbog toga što pre svega ugovor je sklopljen sa prevoznicima pod određenim uslovima i za određene linije. To bi podrazumevalo da se uvodi nova linija, što bi sa sobom povuklo određene procedure. Dakle, grad bi trebao da donese rešenje o linijama, da se to sprovede u delo, tako da jednostavno nije to baš tako lako kao što se čini. Možda počnemo da razmišljamo 4 zadušna dana u godini, za ta 4 zadušna dana preračunamo da se linija od Bubnja, gde objektivno, jel da, možemo da produžimo pravo 1,5 kilometra, možda u neko buduće vreme uzmite u razmišljenje i to. Znate kako se razmišljalo ranije? Dakle, ne može iz svih delova grada da postoji direktna linija do Novog groblja. Zbog toga, dakle, imamo niš se širi, niš je sada veliki. Nego Trg kralja Aleksandra bude sadarni centar. Trg kralja Aleksandra je, tako je, to je glavno presedačko mesto u Nišu. Tu se ukršta 19 linija. Sve gradske linije prolaze tuda i zbog toga smo mi mislili, odnosno i ranije, to se godinama unazad radi, zbog toga je to presedačko mesto uzeto kao početni termin za tu liniju koja ide ka Novom groblju. Dakle, svi koji iz nekog dela grada dolaze u centar grada, oni mora da prođu na Trg kralja Aleksandra, odatle hvataju autobus ka Novom groblju i time je problem rešen. Da čujem i vas. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas pažljivo. Pitala bi vašeg gosta, kažu kad treba da se promeni linija, mora da zaseda neka komisija. A zaseda komisija kad se skrati linija. Naprimjer, ja koristim liniju Donji Komren Njegoševa, a padne prvi Susnežica, jača kiša, oni skrate liniju. Ranije je bilo do Margera, pa zašto meni služi taj autobus? Samo me to interesuje. A uvek je čisto, jer gore je hotel Aleksandar, Tami i Panorama. Autobusi idu, svi drugi, samo naša linija mora da bude skraćena. Hvala lepo, prijatno. Da li će Direkcija za javni gradski prevoz, kao što gospođa reče, da napravi jednu kontrolu i da kaže, gospodo, kako je moguće da autobusi koji idu do hotela, pomenutih hotela, mogu da se obraćaju, a mi u gradu ne? U čemu je problem? Dakle, radi se o onom periodu kada je na kolovozu sneg i led, kada uslovi nisu pogodni za odvijanje javnog prevoza. Sticajem okolnosti, direkcija... Gospođa kaže, 1-2 dana nisu problem, dok ono kada pada sneg. Međutim, vrlo često nije samo 1-2 dana. Dok je drugi prevoznik prevozio putnike na toj liniji, imali smo tu raznih problema, pa smo izlazili u kontrolu. Mi smo sumnjali isto u namere prevoznika. Međutim, od 2015. tu liniju vozi direkcija. Dakle, mi vozimo našim autobusima na toj liniji i zaista mi nemamo nikakvog interesa da skraćujemo liniju. Pa smo tako prošle godine na zahtev putnika išli do krajnje stanice, pa se desilo da je autobus skliznuo sa ulici i udario u jednu gražu, tako da je došlo do saobraćajne nezgode i nije baš to tako kao što se možda i nama čini. Iako možda nema vidljivog snega na kolovozu, tu je led, tu je poledica. Zaista moramo biti oprezni kada prevozimo putnike. Tu su životi ljudi u pitanju. S te strane ste potpuno pravo. Ali mi imamo našeg predstavnika u štabu zimske službe. Mi i kao prošle godine, ove godine ćemo konstantno biti na vezi sa njima, sa ekipama koje su na terenu, davat ćemo neke prioritete za čišćenje, tako da mislim da je situacija bolja nego ranije godine. Ali posebno su građani ljuti i besni kada se desi ono da autobusi za Nišku banju saobraćaju do kružnog toka i ne mogu da izađu gore, a ono nebo i zemlja Njegoševa i Niška banja. Ali moram da vam kažem da toga više nema. Da će Bog da ne bude. Na to su bili besni i opasni. Prošle godine nismo imali tog skraćenja. Dobro, još jedno pitanje, to je pitanje grejanja. Molim vas, već je bilo pritužbe za to. Hladni autobusi ujutru. Pa dobro, treba malo vremena da se zagreju, ali dobro je što zovemo i što pitamo već sada za to, jer će za 10-ak dana, ono i sad hladno, ali kad zagudi, i tekako je čoveku drugačiji kada uđe u relativno toplo vozilo.
Što se tiče grejanja... Sačekajte minut, uključit ću vas. Što se tiče grejanja, mogu da kažem našim putnicima da nemaju nikakvog razloga za strah. Dakle, sva vozila će biti topla. Mi smo sproveli i prošle godine kontrolu i ove godine ćemo sprovesti kontrolu, tako da neće biti problema kao što je bilo u letnjim mesecima da vozač ne želi da pusti klima uređaj zato što mu recimo troši više goriva. Ovde grejanje autobusa ne zahteva dodatnu količinu goriva, znači radi se samo o tome da uređaj za grejanje bude ispravan. Mi ćemo sprovesti to. Pre 2 godine smo radili jednu detaljnu kontrolu, pa smo čak i naterali prevoznike da ugrade dodatna grejna tela u vozilu kako bi temperatura bila ona prijatna, optimalna, tako da mislim da neće biti problema. Samo da čujemo vas, posljednje uključenje u ovom delu emisije. Dobar dan, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, pozdrav vama i vašem gostu. Zahvaljujem, izvolite. Ja bih htjela nešto da predložim. S obzirom da nije moguće iz svakog kraja da idu direktno autobusi do groblja, hoće da se izbegnu divlji taksisti. Možda bi ovo bio jedan, recimo, predlog koji bi rešio te probleme. Da se tada kada su zadušnice izdaju posebne karte ljudima koje će važiti za sve autobuse. Znači uđe u jedan, premesti se u drugi i tako dalje i vrati se za isti taj novac, da ako može na taj način da se pomogne ljudima da stvarno se smanje ti izdaci oko kupovine nekoliko karata. Eto, hvala vam lepo. Hvala vama, meni se čini da je to dobar predlog. Gospodine Miliću. Ovo jeste jedan dobar predlog i mi polako radimo na tome, odnosno na nekoj modifikaciji ovog predloga, to je vremenska karta. Dakle, razmatramo i uvođenje te vremenske karte koje će važiti određeni vremenski period, tako da neki putnik koji nema potrebe za celodnevnim korišćenjem autobusa kupi tu neku vremensku kartu koja važi određeni period i u tom periodu oni mogu da menjaju koliko autobusa žele, koliko linija žele, tako da jednostavno eto i na taj način gledamo da izađemo u susret i da ponudimo u ovoj paleti karata i tu kartu. Još jednom ponavljamo, dragi prijatelji, subota zadušni dan, na 7 minuta autobus ide do Novog groblja sa trga Kralja Aleksandra i sa Gabrovačke reke. Ako možete, izbjegnite sopstveni auto, jer obično znam, iz tog kraja sam, pa znam kakav je problem sa parkiranjem, pa nekad ljudi čak parkiraju i na bubnju, pa pešaka odlaze do Novog groblja, što nije mala razdaljina. Brže će stići autobusom, red vožnje će biti poštovan kao i do sada, tako da eto ja apelujem na korisnike da krenu javnim prevozom. Zahvaljujem gospodine Miliću na ovom razgovoru. Biće prilike još uoči zime da se vidimo, jer je i ovog jutra stiglo dosta pitanja koja se tiču, ajde kažemo, predstojećih zimskih i snežnih dana.